pheze 2023 ngabo November hayi sahlangana nale nsizwa yathi ungidiphe mfundisi hayi ngayidipha yangiyidipha tip today lo yamuntu samfaka lapha ngiphila ngasambona nalaba bafana abagadayo lapha bade bafana manje lo muntu mazi lapha angimazi yabo so ngiyakholwa ukuthi ngangifaka yena because ngemfaka Thursday Sunday yakona sengiphupha ngene ekhaya ngigcoka igown ngiya graduate okusho kona ukuthi kukhona isigaba ngangifakwa kuso uyabona Okay. but should ube nekolotho aqhamuka nje umjita athi ngicela ukuthi ungifake emanzini njengaye ubafo agcoka njengebhuti ngifake mfethu yazi ngiyasaba ngena la uTambambe yamfaka shobe gone and abantu abazi ngamanzi ukuthi amazi akuthadla amakhulu khona kakhulu njengalapha eBlue Dam akekho le deep lo muntu kwalokushisa ngikhuluma ngakho kula kuqaleni ngalezo kuyabantu uhlala la ngasecaleni la uhamba khona la khona amanzi asemadolweni ufika ungene bathi uphelele la shobe la ume khona uvula avale la ume khona phela la mntana sikhuluma ngomnomzana ke manje asikhuluma ngalabo bakini uvula avale la bangafike babheke baze balokhunzana Bayekele. iyayibayekele uphelele phi lo muntu ngoba kandlulanga ke bayokungale ku deep kanti yena ubekwe lana wafihlwa